Prema osnovnoj upotrebnoj vrijednosti namještaj možemo podijeliti na ležajeve, stolice, fotelje, sofe, stolove, ormare i druge elemente koji su neizostavni za kompletnost jednog interijera. Ležaj treba da ispuni osnovnu funkciju i da pruži zdrav i udoban odmor. Ležaj se obično sastoji od okvira, nogu i stranica ležaja, a mogu biti izrađeni od drveta, pruća, metala ili plastike. Izbor ležaja zavisi od namjene, veličine prostorije i od toga ko će ga koristiti. Može biti standardni francuski ležaj ugrađen u ormar, ležaj na otvaranje koji tokom dana služi kao klupa za sjedenje, a noću za spavanje, ležaj na izvlačenje iz sofe ili fotelje ili jednostavnije rečeno multifunkcionalan ležaj. Zbog položaja kičme pri spavanju zdravstveno su pogodnije tvrđe i ravne podloge ležaja. Mekani dijelovi ležaja, fotelja i stolica danas se rade odvojeno od ležišta i naslona. Danas predstavljamo sto od Denis. Ovaj sto je vrlo stabilan jer su na njega ugrađene L noge, konstruisane od punog drveta, a moguće ga je naručiti u verziji sa nastavcima. Boje koje možete odabrati su bukva Nature, bukva Kern, Orah i Colonial. Njegove dimenzije su 140 x 80 cm, a cijena je samo 274 konvertibilne marke. Stoga požurite i pogledajte ovaj sto što je prije moguće. Već sutra počinje akcija Vikendom režemo cijene. Tokom vikenda neki od naših proizvoda su sniženi za cijelih 70%. Stoga iskoristite popuste i pohrlite u salone Top Meblo na Stupu u Sarajevu i u Rudarskoj ulici u Tuzli. Ovakva šansa se ne pruža svaki dan i nemojte je propustiti. Slušajte nas na radiju Stari grad u okviru emisije RSG Tour i posjetite stranicu www.top-meblo.ba. Ako postanete član Top Meblo Home Info i na Facebooku, tamo vas očekuju i nagrade.